Jehovah di baka amanami mereti Yesus Kristus Tuhan nami. Puji-pujian mamolateo di sobar rohanami na pungot Tuhan. Di lasni rohanami rakdo hasu tebulu nami. Imanong manjalo pasu-pasu para bagason. Yanakon dohot buru di uriami. Mulai hati matuhan totong ma pasu-pasu nasida di para matanggona. Jauh Tuhan nami ada orang soluti kami pakatayo di para daton nami naik mengulukan satu Tuhan mengalap gugu marhite si panganon naung di patu pahasu ton nami asi marohan pasu-pasu masih panganon ni makur naik pasun do gugu naik baru tu pamatang nami mulia tema Tuhan di jalo kami masih panganon pola di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jadi dokeson asa marjokku mereka mangan. Nah di dokeson di bulan nami. Nah mereka pas semangat do nyomba kawan di kamu bulan nami. Jangan dikenaro. Jadi di kita tugas sama orang. Belum bere. Jong mahita. Gora-gora ini. Kesal di pesahat bulan sama kita. Wah, Jong mau. Isolon di bulan. Oke, rapat bersama mahita. Di kamu lalu nami suropin, tulang nami sepuluh parna, song tulang manggil serega, nanggula-gula, na marah-marah di bercerita bagi pengarna. Dison na kada nami, alam luma di balai di Sepangau asa bajong kita. Jadi si pangalan itu fakta. Jom mau. Sebelum pangalan itu pajolota, kesegolan kami nasuna. Masuk mahita. Jadi mana? Bisa ulami dari pakai hubungannya sedikit bosan bekerja kesiu. Bisa ulami berkepanjangan. Setelah kesiu si perlu kepala. Bisa ulami dari tulang mengingut seregar toga seregar. Bisa ulami dari seluruh ulami orang pajatan atau di bakarna. Oleh hati mah dia mula raja nami. Budima. Bulan kami oleh kesian ulama nami sekian Tuhan di bakarna. Bulan kami oleh kesian turang siaros dan siai semua. Bulan kami oleh kesian turang nami pajatan Tuhan di bakarna. Bulan kami oleh kesian bulan nama-nama lagi alulang sirajuan. Oleh lewat kamu turang nami. Surak-surak data apa jama? Yang ni. Jadi mereka Asam merdala. Parkudi do sulang-sulang nakabo. Dah, perjuru tua alana sian para langsung tua nasi di arang. Itu biasa. Iya, cuma tahu. Itu. Hari. Ingat sian namang semana lu tu nasi dah tu siat turi. Dong dun sosun. Nah, Malu dong sosun. nggak tahu mana dari nggak tahu. Tok hulu-hulu ini. Kalau saya, anu perlu tu perjuru tu halaki jatuh. Oh, jagal dekat di jagal ide peri. Sada piring. Sulang-sulang natabo. Piring na daging. Sulang-sulang natabo siya na. Piring mah. Itu apa? Piring aja, pakai piring aja. Ya udah. Piring ah, untuk piring aja. Ya udah bisa. Itu aja mah. Oke udah. Nah, enggak ya. Nah. Sulang-sulang natapos siya namang si Manalo, itu siya Turi. Siya Manalo. Pasahatamang ma itu siya Turi ko lagi. Sulang-sulang natabo. Dito. Dah amang to. Oh, do ilang.
Kapala, ang mas lokson na tawo. Siyan pamurang muna. Tu halaki mata tu. Harapan doi nang. Semangat sama semangat. Itulah yang jauh. Lima tembak makan, ada dapat jauh, kalau udah kurang, mana dia?